Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sasvim iskreno. Danas za gosta imamo akademika profesora doktora Suada Kurći-Hajića, profesora na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Profesore akademiče Kurći-Hajić, dobrodošli u emisiju Sasvim iskreno. Evo da počnemo od nečeg što je malo nakon mjesec dana i već i zaboravljeno. To je najava SDA-ove apelacije za ukidanje naziva Republike Srpske. Kakav je stav vaš po tom pitanju? Pa ja sam mišljenja da je to davno trebalo da se uradi. Odnosno, mi imamo, ja bih rekao, koliziju određenih ustavnih normi. Jer ustavna kategorija zaista je Republika Srpska i iako je moje mišljenje da je to bila velika greška, to je napravljeno u Daytonu u tih 21 dana, ali nakon toga je došlo do ove presude od 2007. godine da su vojske i policija Republike Srpske osmisle i izvršile genocid u Srebrenici. Znači, tu situaciju nije imao Dayton kad se o tome odlučivalo. Međutim, u tom Daytonskom sporazumu, odnosno u aneksu 4, koji je naš aktuelni ustav, postoji odredba u članu 2, stav 2, koja govori da je deklaracija o ljudskim pravima i njeni protokoli da imaju snagu iznad ili po jednima domaćeg prava ili iznad domaćeg zakona. Zavisi kako to tumači. Ako imaju snagu iznad domaćeg zakona, onda imaju ustavnu snagu. Znači, jednaku ustavnu snagu imaju kao i odredba koja kaže da Bosna mijenja svoju strukturu i nastavlja svoje postojanje sa dva entiteta, entitet Federacije i entitet Republike Srpske. Što znači da imamo koliziju dvije ustavne norme. Jer Evropska konvencija o ljudskim pravima, odnosno prava i slobode sadržane u toj Evropskoj konvenciji i njenim protokolima, one su u koliziji sa praktično nazivom po jednom narodu. S druge strane, ako ta Evropska konvencija, za koju stoji, kaže se da ima snagu direktne primjene, znači da će se ona direktno primjenjivati u Bosni, ako je u prevodu znači da ima iznad domaćeg prava, onda je ona jača od ove odredbe koja pravi transformaciju Bosne na dva entiteta. Šta to znači? Kad se ide prema Ustavnom sudu, ako se radi o tome da postoji kolizija dvije ustavne norme, a s obzirom da je Republika Srpska ustavna kategorija, Ustavni sud će se oglašiti nenadležnim. Ali ako Ustavni sud bude tumačio da Evropska konvencija o ljudskim pravima i pravima sadržanim u njenim protokolima ima snagu iznad domaćeg prava, onda Ustavni sud može po tom osnovu presuđivati i na bazi kolizije tih normi dati prednost normi koja ima jaču snagu. U svakom slučaju, odnosno u najlošijem slučaju, ako sud ustavni odbije zbog toga što će se oglasiti nenadležnim da raspravlja o ustavnoj kategoriji, to je prednost koja je značajna za sud za ljudska prava u Strasbourgu. Jer naime, sud za ljudska prava u Strasbourgu će insistirati da vidi da li su iscrpljena sva sredstva pred domaćim pravosuđem. Znači, on će raspravljati taj problem u situaciji kad ili su iscrpljena sva sredstva ili je potpuno obrazloženo da je nemoguće da se ta stvar riješi pred domaćim pravosuđem. Sada, ako imamo prethodne tri presude, presudu Sejdić-Finci, znači to je presuda bila gdje su oni tražili i po istom ovom modelu, gdje se odredba da samo Srbin, Bošnjak i Hrvat mogu biti članovi predsjedništva, da su oni na određen način diskriminirani i oni su dobili presudu. Znači, i to je ustavna kategorija. Ovo govorim iz razloga jer sam poslije ovoga slušao Cjeničku i nije mi se nimalo svidjelo način na koji ona reagirala. Ona je rekla, grohotom se smijem, neće niko poništiti nešto što je ustavna kategorija. Pa sad da vidimo. Sejdić i Finci su otišli na sud u Strasbourg. Ustavna kategorija je bila da samo Srbin, Bošnjak i Hrvat mogu biti članovi predsjedništva, dobili su presudu. Ta presuda, nažalost, još nije implementirana, ali će se ona morati implementirati prije ulaska Bosne u Europsku uniju u paketu sa drugim presudama. Onda su Ilijas Pilav i Aida Zornić također išli na sud u Strasbourg. Ilijas Pilav je tražio da kao Bošnjak se kandiduje u manjem entitetu. Međutim, rekli su u manjem entitetu ne može, samo može pripadnik srpskog naroda, što je također u koliziji sa ovom Evropskom konvencijom koja je sadržana u članu 2 stav 2. Na bazi te praktično konvencije i na bazi već ove prethodne presude Sejdić-Finci sud je praktično presudio u korist Ilijasa Pilava. Aida Zornić se određivala Bosanka. Ona
smatra da su oštećena prava, da ona ne može biti član predsjedništva jer stoji da samo može biti Bošnjak, Srbin i Hrvat i ona je dobila presudu. Što znači, ako Ustavni sud ne može da raspravlja o nekim kategorijama, jer su ustavna kategorija, sud za ljudska prava to ne obavezuje i on će tu naći rješenje. Ako uzmemo ove 3 presude, gotovo se sa izvjesnošću može reći da ako odu dvojica samo građana iz manjeg entiteta, jedan Bošnjak i jedan Hrvat, i kažu da su diskriminisani zbog naziva. Jer pogledajte, u Bosni su ravnopravna sva 3 naroda, znači nisu konstitutivna. Znači prvo da pojasnim tu situaciju. Mi godinama živimo sa lažnim prevodom. Znači u Ustavu Bosne na engleskom jeziku koji je validan stoji da ovaj Ustav donose constituent people, Bošnjaci, Srbi i Hrvati, zajedno sa drugima i građani Bosne i Hercegovine. Šta to znači? To znači konstituent je dio cjeline prema latinskom terminu i ovi narodi, ova 3 naroda nisu u supremaciji nad ostalim narodima, Jevrejima i bilo kim drugim. Znači svi drugi narodi koji se ne osjećaju da pripadaju ova 3 naroda, prema terminu konstituent su jednakopravni sa ova 3 naroda i ne samo drugi narodi, nego oni koji se ne osjećaju pripadnicima nijednog naroda i građani Bosne. Znači mi dugo živimo u jednoj, ja bih rekao, pogrešnoj formulaciji nastaloj zbog pogrešnog prevoda. Taj pogrešan prevod otišao je, nažalost, i u druge dokumente. Znači, u Ustavu manjeg entiteta stoji da su konstitutivna, pošto je on ja bih rekao, našim jezicima pisan, ova 3 naroda. Mi možemo govoriti o ravnopravnosti 3 naroda, ali bez obzira na to, znači, ovu činjenicu treba naknadno dati sudu u Strasburu, jer sud u Strasburu je također polazeći da se radi o konstituentnom terminu, odnosno, polazeći da se radi o konstitutivnom terminu, on je rekao da je taj termin prevaziđen i da je on nastao u periodu kad je trebalo zaustaviti rat u Bosni i Hercegovini, ali da on jednostavno zadire i pravi diskriminaciju po drugim osnovima. I zato su sve presude bile u pravcu jednostavno da se ne može funkcionisati na način na koji je to regulisano Ustavom Bosne. Ako znači pođemo od tih presuda i ako pođemo od toga da su narodi ravnopravni prema našoj ustavnosti, kako državnoj, tako i entitetskoj, na cijelom prostoru Bosne, onda ne postoji uopšte osnov da se bilo koji entitet zove po jednom narodu, jer se već u imenu pravi diskriminacija. A da ne govorim, što se u prilog može dati bezbroj situacija koje ukazuju da u manjem entitetu jednostavno smatraju da je to entitet srpskog naroda prije svega, pa tek onda dolaze drugi. Znači, te pridržavaju se toga da su i Bošnjaci, i Hrvati i drugi ravnopravni sa srpskim narodom. Tako da sam gotovo siguran da taj put će se završiti presudom da se ne može zvati entitet po jednom nazivu. Znači, jedna stvar koju je predsjednik Stranke demokratske akcije pogriješio jeste kad je on rekao da oni ne insistiraju na ukidanju srpskog, nego da se dodaju bošnjački i hrvatski. Ne može. Znači, sud u Strasburu tako neće funkcionisati, jer bi bila diskriminacija prema drugim narodima, prema Jevrejima i drugim. Znači, sud u Strasburu će funkcionisati na bazi odredbi koje diskriminiraju druge. Diskriminacija bi bila i kad bi se zvao po sva 3 naroda, jer su diskriminisani drugi narodi. Znači, to je jedna ovako greška koju bih htio samo da uputim kao stručnjak u tom pogledu vodećim ljudima u SDA-u, da znači ne može ići ta formulacija. Formulacija samo može ići protiv ukidanja naziva srpska, ne može ići entitet ni po jednom narodu. I mislim da je to korak koji je lako ostvariti i dovoljno je znači da određena politička opcija ili nevladina organizacija ima financijski kapacitet da isfinancira dvojicu znači ljudi koji će otići, jedan bi trebao biti Bošnjak, jedan bi trebao biti Hrvat, ići prema Strasburu da im pomogne, znači da te troškove prebrode, da im se pomogne da se sroči, što se kaže, tužbeni zahtjev adekvatan u tom smislu i dobit ćemo tu presudu. Pobijali se na Ustavnom sudu, jer ako Ustavni sud procijeni da Europska konvencija ima snagu iznad domaćeg prava, onda ima snagu i iznad ustavne odredbe koja je modificirala Bosnu sa ta 2 entiteta. Međutim, ja realno ću reći, manje su šanse da se to desi na Ustavnom sudu,
ali su gotovo potpuno izvjesne šanse da će Europski sud za ljudska prava donijeti takvu presudu i ona je značajna. Značajna je s aspekta naših godina, nije značajno godina, 2, 3, 5. S aspekta države Bosne to je kratko vrijeme i u svakom slučaju mislim da ulazak u Europsku uniju i jednostavno neće biti moguć, znači jedna od stvari koja će se gotovo ultimativno tražiti jeste izvršenje presuda suda. Drugi mehanizam tu praktično nema, tako da će se u paketu morati sve to uraditi i to je znači taj, ja bih rekao, prvi